I ovoga puta smo tu da ispoštujemo naše obećanje iz nekih od prethodnih recenzija, a to je da ćemo za vas snimiti iPhone SE za 2020. godinu. Ono što želimo da odgovorimo umesto vas je da li ovaj telefon to što je mali, nužno znači i da je tehničar. Ostanite i pogledajte. Stefane, može biti arhitekta kad je mali je. Ne znam, saznaćemo uskoro. Mali. iPhone SE 2020. je zasigurno najkompaktniji telefon za ovu godinu. Svakako, sreću čine male stvari, pa tako i ja uživam ovo da radim. Iako neodoljivo podsjeća na dizajn iPhone 8 modela, a tako bog mi i izgleda, nekima će ovo biti sjajan flashback, a neko će ovo vidjeti kao dizajnerski promašaj za 2020. godinu. Bilo kako bilo, ovo jeste novi stari dizajn, ali je također i pravo oduševljenje za ljubitelje kompaktnijih telefona. Sa prednje strane možemo vidjeti home button, selfie kameru i zvučnik. Sa leve strane možemo primetiti taster za regulaciju jačine zvuka i taster za paljenje i gašenje zvona. Samo kućište je napravljeno od aluminijuma, a sa desne strane imamo taster za paljenje gašenje ekrana ili telefona i mesto za SIM karticu. Sa donje strane možemo primetiti još jedan zvučnik i Lightning konektor. Zadnja i prednja strana su napravljeni od stakla, a ovaj telefon posjeduje IP67 otpornost na prašinu i potapanje u vodu do 1 metar dubine, maksimum do 30 minuta. Jako lep retina ekran, veličine 4,7 inča, rezolucije 750x1334 piksela i sa gustinom od 326 piksela po inču, daje maksimalno osvetljenje ekrana od 625 niti i sve to uz podršku True Tone ekrana daje zaista lep i kvalitetan prikaz boja. Taman kada smo se zasjetili testiranja Android telefona, došao nam je na test ovaj mališ. iPhone SE nam je izrazito zanimljiv jer je u ovako kompaktan uređaj spakovan veoma moćan chipset koji smo do sada vidjeli u iPhone 11 seriji. Naime, reč je o Apple A13 Bionic čipu, nastalim u procesu izrade od 7 nanometra plus. Pomenuti chipset sastoji se od šestojezgranog procesora koji posjeduje dva performance jezgra od 2,65 GHz koje Apple naziva Lightning, dok su 4 energetski efikasna, poznatije kao Thunder, na frekvenciji od 1,8 GHz. A13 posjeduje grafički čip od 4 jezgra, a isti je za 20% brži od svog prethodnika iz A12 čipseta, a pored toga ne bih nikako izostavio da 40% manje troši baterije. Drugim rečima, na papiru zvuči fantastično. iPhone SE posjeduje 3 GB RAM memorije, zbog kojih će Android korisnici bacati drvlje i kamenje. Međutim, retko ko zna kako funkcioniše iOS operativni sistem, ali ću o tome malo kasnije. Pomenuti uređaj po pitanju memorijske konfiguracije možete naći u 3 varijante, a to su 64 GB interne memorije, potom 128 i naravno 256 GB. U praksi iPhone SE blago rečeno leti. Ulazak u aplikaciju i prelazak na sledeću radi munjevitom brzinom i korisnički doživljaj je praktično na najvišem nivou, jer sve radi tako tečno i glatko. Pitate se da li može da podrži sve igre? Da, naravno da može. Ne samo da će raditi, već će vam omogućiti u gotovo svakoj igri nepogrešivo maksimalan broj fremova po sekundi i to u najjačim podešavanjima detalja 3D tekstura. Naravno, ovaj telefon za duži gaming nije predviđen zbog svoje male veličine ekrana i nedostatka naprednog rešenja za oduzimanje toplote sa čipa, ali je dobro znati da se povremeno možete i lepo zabaviti. Sintetički test nismo zaboravili. Antutu Benchmark mu je dao respektabilni rezultat od skoro pa 420.000 bodova. Za ovu cenovnu klasu to je odlično, a zapravo u praksi tokom korišćenja stičemo utisak i da brže radi no što ima bodova. Kako su dimenzije uređaja male, tako ni kapacitet baterije od 1821 mAh nije mogao biti veći zbog limitiranog prostora unutar kućišta. Oni koji su do sada koristili iPhone 8 neće doživjeti razočarenje jer će praktično imati sličnu autonomiju rada, ali će dobiti značajno brži telefon sa još nekim poboljšanjima. Međutim, oni koji prelaze
dolaze sa Android telefona i neće baš biti oduševljeni. Puštanje video snimka koji koristimo na testu svih telefona je definitivno to potvrdio. Na testu reprodukcije video sadržaja se i nije baš proslavio sa istrajnošću baterije, a tom prilikom je kao i svaki put osvjetljenje bilo na maksimum. U svakom slučaju, baterija ovog kapaciteta definitivno ne ispunjava naše očekivanja i to nam je malo pokvarilo utisak u ovom telefonu, mada smo i očekivali takav ishod. Apple ističe da sa punjačem od 18W koji se prodaje naravno posebno, može napuniti bateriju do 50% za pola sata. Podržava i bežično punjenje, što je svakako veliki plus. iPhone SE posjeduje i neku vrstu stereo zvučnika, a sistem funkcioniše tako što glavni zvučnik radi u paru sa zvučnikom za razgovore. Po nama to nije savršeno rešenje, jer za stereo zvuk su potrebna dva zvučnika identičnog kvaliteta i snage. Međutim, možemo da kažemo da pruža dobar kvalitet zvuka i da su tonovi prilično tačni. Na maksimalnoj jačini nismo primetili da je dolazilo do distorzije tonova, krčanja i pusketanja, tako da nas je prijatno iznenadio i po tom pitanju. U svakom slučaju puštamo muziku da i sami dođete do takvog utiska. Kao što većina vas zna, ne postoji savršeno softversko rešenje bez greške. Međutim, ako pričamo o mobilnoj platformi, iOS je nešto najbliže tome. U odnosu na Android drugačije po mnogo čemu, ali bismo naveli nekoliko ključnih razlika koje smo izdvojili za vas, kao i po neku zanimljivost. Tečnije animacije sistema se momentalno primete već pri prvom korišćenju. RAM management je nešto po čemu je iOS daleko ispred Android platforme, pa hajde da navedemo primjer iz prakse. Otvarate istu igru na iPhoneu i nekom Android telefonu. Šta se dešava u iOS sistemu? Aplikacija koja je trenutno pokrenuta i u upotrebi može nesmetano raditi jer sve druge aplikacije u pozadini smanje svoj proces opterećenja RAM-a do čak 10 puta, a opet ostanu očitane da ih možete kasnije pokrenuti bez čekanja. Android sa druge strane taj problem pokušava rešiti tako što aplikacije koje se ne koriste jednostavno ih izbriše iz RAM-a. Zbog navedene prednosti iPhone telefoni mogu imati duplo manje RAM memorije od Android telefona, a mogu pokazati u praksi slično ili bolje korisničko iskustvo. Impresivno, zar ne? Naravno, mi volimo i Android telefone jer ima veću bazu aplikacija i većinu njih možete dobiti besplatno, dok od Apple uređaja dosta njih morate i da platite. Takođe, Android ima i više prostora za modovanje jer ipak platforma otvorenog koda. Ukoliko uzmete najnoviji model iPhone-a, budite sigurni da ćete barem 5 godina dobijati sistemske update-ove. iOS 14 je još uvek u beta fazi, ali kako stvari stoje, čim bude zvanično pušten, svi iPhone telefoni kojima je predviđen update, a među kojima i iPhone SE, će dobiti boost u multicore performansama i još razna druga unapređenja koja će ulepšati korisničko iskustvo. Zbog svega navedenog ne bismo mogli da upoređujemo Apple uređaje sa proizvođačima koji koriste Android platformu. To apsolutno ne znači da je u svemu najbolje moguće rešenje, jer kao što znate, mnogi Android telefoni će za dosta manje novca ponuditi neke funkcije i opcije koje još nisu ni u planu da se implementiraju u iPhone telefone. Tako da svaka opcija ima svoje prednosti i mane. A sada test prednje i zadnje kamere. Miloše, prepuštam ti reč. Što se tiče kamera kod iPhone SE modela, tu nema nešto mnogo priče. U pitanju je jedna zadnja kamera od 12 megapiksela i prednja selfie kamera od 7 megapiksela. Zaista nema sumnje da je Bionic A13 poboljšao performanse ove kamere, ali Apple se odlučio da ostavi istu kameru kao u iPhone 8 modelu, a u pitanju je Sonyjeva 12 megapiksela kamera sa 600-elementnim objektivom i otvorom blende od 1.8, a ovaj uređaj ne manjka ni optičku stabilizaciju. Fotografije izgledaju zaista solidno, daju dosta svetla i dinamički kontrast boje je dosta bogatiji nego na iPhone 8 modelu. Ono što se nama dopalo jeste da su ovde Apple-ova podešavanja što se tiče boje jako slična kao na iPhone 11 modelu, a to znači da su boje malo više hladnijeg tona. Naravno, nemojte očekivati kvalitet fotografija kao na iPhone 11 modelima, ali ipak to je i razumno uzimajući u obzir cenu ovog uređaja. Portrait mod izgleda zaista dobro i tu nismo našli nekih mana, iako ne posjeduju ni jedan
jedan dodatni senzor za dubinu, blurovanje pozadine jako lepo izgleda. Prednja selfie kamera je od 7 megapiksela i ona takođe može fotografisati u portrait modu, kao što sami možete videti. Kvalitet je dobar, fotografije su dovoljno oštre, posjeduju dosta detalja, ali se ovde osjeća Apple-ov algoritam za poboljšanje kvaliteta fotografije i on radi dobar posao svakako. U uslovima slabije osvetljenosti, po nama se nije baš nešto proslavio. Fotografije imaju dosta šumova, ali treba naglasiti da ovi telefon ne posjeduju noćni režim fotografisanja, a takođe ne posjeduju ni ultra široko fotografisanje, ni kameru sa 2 puta zoomiranjem. Ukoliko vas to interesuje, trebate pogledati iPhone 11 model. Što se tiče videa, ovaj telefon može da snima do 4K rezolucije u 60 frejmova. Treba napomenuti da 60 frejmova opciju koristite isključivo u dobro osvetljenim uslovima, jer će za nijansu zatamniti prikaz. Snimanje sa ovim telefonom izgleda zaista lepo. Dobra video stabilizacija radi odlično. Boje su živopisne i oštre, a ni detalja ne manjka ni malo. U default modu, telefon će snimati u Full HD-u u 30 frejmova. Te ukoliko želite 4K snimanje, morate ručno promeniti u podešavanje. Prednja kamera je dobra, ali nije najbolja. Ili što bi ocena našeg velikog stručnjaka bila, za sam kraj, kao i uvek, navodimo ono što smo primetili kao prednosti i mane ovog uređaja. Kao prednosti mi smo videli jako pristupačnu cenu za iPhone mobilni telefon. Njegove veličine i težina ga trenutno čine najkompaktnijim telefonom na tržištu. Zatim, A13 Bionic, flagship procesor u entry level iPhoneu je odlična stvar, te možete biti sigurni da će ovaj telefon jako lepo raditi u godinama koje predstoje. Stereo zvuk i 4K u 60 frejmova je nešto što zaista jeste poželjno i to ovaj telefon čini još boljim. Apple-ova jednogodišnja internacionalna garancija i višegodišnja softverska podrška su nešto po čemu se iPhone razlikuje od drugih i to je zaista sjajno. U prevodu, to znači da ukoliko kupite iPhone u inostranstvu po pristupačnijoj ceni, Apple vam neće uskratiti jednogodišnju garanciju. Ono što bismo mi volili da je Apple uradio malo drugačije, jeste da je rezolucija ekrana mogla biti veća, jer po današnjim standardima HD rezolucija ipak nije poslednja reč tehnologije. Takođe, moglo da se poradi na bolje autonomiji baterije i implementacije barem 2 kamere i ona ne posjeduje ni night mod. Takođe, stari novi iPhone 8 dizajn je nešto već dosta viđen, ali izgleda Apple želi da iskoristi stare zalihe. Treba napraviti razliku između Android i iOS telefona i reći da je ovo priča za sebe. Stoga, iPhone nikad nije bio pristupačniji i svako ko želi da uđe u Apple svet i osjeti čari iOS operativnog sistema, ovo je prava prilika za njega. Najkompaktniji telefon za sada nudi najviše. Naravno, ovo se odnosi na iOS fanove, te za ljubitelja Androida mi bismo u ovom rangu preporučili da pogledaju na našem kanalu neke druge recenzije. Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da priušte do sada jedan iPhone, ovo je prava prilika i mislimo da oni tu neće puno razmišljati, te će se prepustiti užitku i premium osjećaju koji ovaj telefon zaista i pruža. I ovaj mali, jako možda nije arhitekta, ali definitivno je tehničar. Ovaj telefon definitivno preporučujemo ljubiteljima Apple-a. Svi vi koji imate starije modele poput iPhone 5, 6, 7 i 8, ovo je definitivno odlična zamena za vas. Dobit ćete najkompaktniji trenutno uređaj na tržištu, pritom posjeduju jačinu dosta skoro duplo skupljeg iPhone 11. Možda baterija mu i nije jača strana, ali je svakako bolja nego na starijim modelima. U svakom slučaju, ako vam se ovaj video svideo, obavezno lajkujte, šerujte i svakako subscribeujte se na naš kanal kako biste podržali naš rad. A mi se vidimo u našoj narednoj recenziji. Pozdrav! Pozdrav!